dan chuan kan Bible study coordinator kha ronding ma saber don mo kha tia kalo om mai me so nia kan kau thana hiang ka voi khat tianga hun kanai ve na nia so thiamang tokin kron ti venga khoi takin lo ngai thak sai ole kum chan tir hian thakhat voi khat kan soi tuang khan Bible study na kan nei thina chuta suan Timothy hi kanzira Timothy thon khanna chuanin Timothy hi chang khalle chang bung khalle bung ni hi kanzirta chu voina hiang kan present doni tole avan like thak laka okay ale itong trai padang lalpa voina minom poem kai soi dam na chakna impek van hom tu ka thil cheni lalpa khongai takin miron puila raw tiang kadim ron puila lalpa tu soi tu hian lalpa mi puite hria thiam thei turin ron chenchilla lalpa kai ma theina ni lawin le lalpa nang maina ron pong chu lalpa ron pong chok tu chen ifapa iso krista min kon tong taya amen ole bung khan na hi chilin kan thena kan mo thayang hian chi khan na hi ama sabera chuan chi beibuk na ania chuanin panhina hian zirtirna diklo le zirtirna diklo ania chuanin apathumna hian Paula testimony Krista atanga chandam kan ni na kha khoi na kha asoi boka chuanin apalina hian Timothy foina indona tha ado theina turin le rinna ngettaka din theina turin khana soini chuanin zirtirna diklo hian kalhal ta meila zirtirna diklo hi Paula khan Timothy hena nasa takin afuya chutan zirtirna diklo pakhachu an or pakhachu thon thu le thatu in chui hi an or khati hun lai khan chu Paula hian heta hian verse lina hian asoi langa enge ti chuan thon thu le thatu an chui siam hian pathian thu boi pui zok lawin khang tuan boi pui wang hian in hial na mai kha asiam thina masom na om lo kha asiam thina chu Timothy kha Paula khan Timothy kha heng thu te hi ti top turin ro atia chuanin apanhina chuan dan thu an hin zirtir le abik tein helaya ron kan mu theng hian Alexandra le Ananes te hian heng thu hi an zirtirna sa Paula thu soi engeni kal zongin an zirtira antirnan hey ei lo tur ti te in nei lo tur ti te kang te kha mosia dan vel te kha zuile tur ni kan piang thar hnu hian an ti ta kang te kha engeni Paula zirtirna kha ati boy ta chu khang thuan zirtir tang khan Polan aron poya le ta pathian thiltum an thel zia le pathian thiltum ani lo zia kha Paula hian aron tilang le ta chuanin apanina hian Paula testimony ania Paula hian kan hriat tuangin ring tu pathian tana in ti thok ring tharte ti du da thin tu ani chumi ati tu da lai mek chuan pathianin engin achun ruta ti chuanin piang tharna alo changta chuta chuan hei kan mu theng hian misual ani zia ain fia pathianin achunga akhongai zia alantir zia athil ti ani lo zia alantir kha a testimony tang hian Timothy kha ashil fia chuanin atop na chuan tiang hian akhara lelpa choi lelber choi maina om che theilo mu theilo pathian tak achu ani ti in pathian khongai na kha atop kharani ti chuanin apathumna chuan Krista rin om turin Timothy kha afuya indona tha be turin chu zirtirna diklo nasataka do turin le ama attestami mangale chuanin Timothy pathian atete tanga pathian thu ahriat te kha khang te kha arumai nona angeni pathian rongbol tu ani zia tur arumaya chu chuan indona tha be turin atira arinna frereng turin arumaya chuanin
apathumna apanhina chuan rinna le chel chia le tha le hriathiam hriatna thiangin indona tha chu pei turin a fuilia chang som pukwana hian kan hmu thei rinna le chia le tha hriatna thiang vong thrat ang che ti in Timothy kha heng zirtirna diklo fello le ko ran ti boy thei kha shep thaturin le I think ti thaturin le rem thaturin Timothy kha polo hian theyang topin afuya ne ti kha kan Bible study chang khatna bung khatna kan zir thei chu nia chu te chu kar present thei chu nia kolome